sumampak kalan doang to dikasiri datu mata bubun atau dikawang nak tondon turunan anggan na temai totang diola boko na tanulong banting ngayona iya pian na diola di salasa atarunoti iya pian na dilamban langan pidirin tinggi pala tua pastor sisola Dewan Stasi Ustaz Imam Kiai Tomina Gora Tongkon Pangulukada Tominani angganna minto to sitaranga alurika suri datu sangka dikatumpak ampulemba makalimana kukuwata bero kusilengkararana angganna temai to si taranga sarong kaluana bentuk tuan limbu to si saladan temai sarong palelean na tau buda kumba kalua ngalembang dalang rapak napang leon turunan na roti langi bati na siling sirenden soda sari tatolang angganna temai pentio ngaran na tau buda bela lundunan tau kamban turunan tomak parenta tungkasan maka lima na tabe rok nasuleng kararana angganna temai to sitarana panta nakalawa to sinuluan nesungang kapaisanan antamalu ang bating anna masindong karangang pasiruanta to manarang ulwaluang baiti to pandiunten ni katapaisan anna langan sumpu manarang anna rekepan de paliu dinas pendidikan sisola bapak ibu guru pak gantiana anggenna kumua tabero ko suleng kararana temay to sitarana pedang pito tiyang to si saladan tambak tolaka to dilan dolaran ito dilang kapa tahunan ni masaki-saki ulun tama kurang papelua kata dinas kesehatan pak gantianan bidan dator sa minggu ito si toe daun kayu maka lima anak kukuha tabi roko suling kararana angganna kumai tauntanan tuan ron benutang bapa tu meloling kede nangin dio mai barama paturan-turan naring dengan sudah saul naring mek nak nataru tasi tarana batu peruru tosi luluan temai tumarra di TV bagian keamanan baik dari Polri TNI Saminto temai itu untang pengaturan rondon kira nangin dia mai barak di paturan-turan bagian keamanan Pak Gantiana ang hemmi to kalan doton di angka kasal lebar ini dalam makna kayuana maka lima anak anggama temai gaya masih osso temai sarapa situran dadi to marasan mesaliala na to makan buno sana daw ba nasile na daw panito sangkala makna angganna tema ito di pamatuain do to di pabano karurungan tayo ko pasalan na rinding ko balik ko namanang nakupapampang ko pamayrik ko batok-batok mas solat patanang rampa kita lingaruan tat palidan maya-maya kipili isyayo kata belan nalalangan na te angin-angin rara ladaw na inde sombong bulan lampu kelese dan paleleang na inde tadi paturu-turu teman makmo to di parok reto makindo mo daw saringan di kara daw paladura diang gilo di pamamma men nuru matallo di pamatindo men tak dulu tak hindo perang gina mati hindo kan dingitalingan na angkurun loang kumati ngangku tendeng ko Mario ina tenton na nenek mo ina turan toro lomo langan di padendangan angin-angin rara sesulante alloto temo lante kulak dirak elak laku landi muradin na laku dete garaganna
ba ito na di kombo to na di sampia rara to na di pa kore tampa dari ato ambe na di sana gojang ya tundo na di sana butu turu to mamma roko alu na rampa ng kapa ro de to matindo roko sangkana Pak Sulian nang membual rampa ng kapa di batang di kalena menta di Pak Sulian nang lo dio tondon to batang na ambe to men pesempuan na hindo to men garagan na dadi mi anak kombon mibing sunati bosanan di panguriasan bidaw tangana sombong di pasumadingan bidaw tananan samba dalam ngayon saya ngain ang lain kenang lain pwede garagan masuli ito di kombong darang buto dawang lo sa tampang na binto isang garagan na pulas sa nabaan-nabaanan tono kadikan dia mesuli lahiran buah kayu bulawan pangirenan na rara elo ran na masak ilo-iloan na ianakan di indo na nainta mendadian na napo kasalitan mo napo lobo di banea nawan di mi pa bulanan na ladi tibusanan na dete mi pa tahunan na ladi dadian dilan dola lang mi tumapaki anak na lalili na pada disilanan dalam kapatahunan ni ito mga pina lalili na pada di pemanukan di sapun ni patambukan na indo to mendadian na makaram ito mga pakyan na sumum ito mga pina lago nenek na po nenek todoro na po todoro lago nenek sesidua te po apa leso karua dalu sampulan na bilang 32 angga puduk kasih siang 60 na pak to kumua nalandi mo pa bulanan na nalete mo katibusanan na tay siara ka alu na dadiang bati na tengkai kayo tay siara ka pasalinan na katibusanan na lotong nuno na lehalenda pesalo apa maakada minto utaru sosok na kumua toma serupindan dia lendo tamarampanang kapa toma bisa salim pamiatilanong utama Pak Sulian Nando di pa sumadi nga milantang nga nabongi di pa muria sa milampase kumalilin di dadiang mirekodo papan diyo papal loli sang tampan matan nalo sang kompo mabunga lalan di bisokan mi mataran di alam mataran dua ang nadira tak lolona di alay mentawin di supa kami pekalibasi barira matanlo na banwa nenena di supa kami kabumbulan rara tungkunan kadelekan tulla tungkunan todolona ang nadilamma tulolona nadiotsobo rambu rarakna matur lalani kumanas sa karabatara anak kabay ni didadian simbol naman di tibusan dadi ni anak kabay ni rokko papan loli makadami tumapaki anak na sumo ni tumangati na lago nenek na po nenek todolo na kuha dari mo anak apa ini demo raga pasang indo lah di pasisangan ni sola pak gantian nambe lah di mana pak gantian apa makada te apa na sumo leso karuan na dalam sama puluhan na dia palang kamani na dia matando bulan na nakua manda paya dia meriwan na indo to mendadian na binti paya yang suleng karara na ambe to kumampong na naluluan pibas sakit na pumamatua natin dengan tidak apa-apa na to kumampong nalandi pi yang dalina na dete pikulla katibusanan na dikai datang na nasondong na dipalendo sa mayana naman di alampas sa naindo so natupa gantian nambe sa may mga pi lain dari hatu sama makpipisan na posanga
di sana lain. Kasal ledadin na lain lobo garagan na nakabay na nairi angin na simbo darinting. Nawandi mi Allah dadin na nadete mi kulla katibus sanan na dikai mi dotang na sunro di paleso samaya na daw tananan samba. Di alam mi pasangain daw sa pa agantian nambe. Di sana mi lai simma dan di sana mak penduan di sana simma. Kasal ledadin na anak kabay ni lobo garagan na lai simma na iri angin na simbo darinting. Sorong ni batang di kalena rokwal pengkal soran numbayanan mitondon to batangan rokko sangka pengkadiongan umpo parandangan dandan palilian na nagarampan dilino puang Yesu pa gantianana ulle nui pa dioram masallo dia lanomi pasangain dok solat to pa gantian nambe di sanomi Marta Simma jadi atu sama pentalun di sama Marta Simma tonna dia ngomong halu bertengkar soran batu halu kasarannya pasal ledadina Marta Sima lobo garagan na anak kabaine maelo tampana tiarro pantarisanna turun ni mabantara talaw ni nula indo to mendadian na sola ambe pesompuan na tamatanganas pasa tamalembang atau buda na tiro ni muan nila na sa tolingan na mantami lalong la na sa paduan Octavianus Rempe Luden tungkasangan turu to mama ni roko ada na rampanan kapa ro reto matindo mi roko sangka na basse situka dikataan mi ito santarang ka na di ibahay tage-tageran ni mito pantan taruno na diobata nga di kalena membuar ang panangkapa menta diba pak suliat nallo dadi mi anak na kumpong mibing sunati busanan dadi mi koto dadi ago dadi songgo dadi ira dadi lili membuah lorang kakna menta bitarunona ulle duit dadi abati kesondoni pasangaindo dio batang di kalena ke gantioni pa gantian nambe dio tondon to batangana di sangomi indona kotto dari mikoto papa ananupra tungkasangan dari tuago masih singin dari songgo batu bapak anak bintang dari tuira batu mama natasi ia mau nasa sikonan dari lili batu mama na kina membuah rampanan kapak dia anak kanadadian mentabi basse situka dia weng sunati busanan kesondoni pasangaindo ke gantioni pa gantian nambe di sanomi sia nenek natasi dari di sanomi sia nenek natasi apa to nalandi ini matua indo sia nenek natasi ton nadete di wano karurungan sendok nakotto mangimpuru pampang misakir nana ilang batang di kalena merasa balian miramu mapo sama-sama ilang tondon to batangna endeng si sondong ni anak adidian langan si balanta mibing surati busanan langan mi mak balaran nampak daw tangan sondong endeng kami mak rantian tuyu nindo rebo mandidi daw tangan sondong daw balalimbun na tananan samba si pakada na kanadadian kumua
talan dolalan ni pedang pito tiang talang kapak talunan ni petambak tolakang belanna indo to mendadianta nalandi makuyulangkan na DTE marumpena manuk-manuk nilang dolalan ni pedang pito tiang nilang kapak talunan ni tambak tolakang tamabanu apa dampian di bawah barang kita batang di kalena di tongkakinan dan di tamaton lonto batangna apa na pedang pito tiang tanga palaku mau pitambak tolakang tanga mapato ende si sondong omnya nakan ada dian langan si palanta bengsu nanti busana langan tangan sondong kumua tanga palaku mau pedang pito tiang talan bolalan ni motor si taranaga algo maserona puna matua talang kapak tanan ni mo tau sapu bokok tang boringisan na lontara makarengen atau tumampara rata tunga pandita tungkasangan dihinda ni kapas sembayangan diambil ni kapangan doa maka dan yang nadarian semua lebih sunati busanan kumua dan nasiya upa na posoy na napokali kalena di mana yung paling lang alolokon akong pupo ipendaunan na alumpas sarakasan diwatang di kalena di Indo kapas sambayangan diambil kapangandoan lagu batang di kalena apa loka mulai orangnya algulolong di langit megkailing mulai tadi kita linga saraka turun di pintu ini dalam ia mulai kabudai itulah kumpang rokoran pematampu ia mulai kayu itulah kumbak karambau rokok kalambunan kula umpentiongan nih tombi bombong pela London nih bandera makpun ayo ayo si sara kami angin na tambuko darin dingin na pari batang gak tuangin di bulu na rontak wanang apenan na sanda tumangi di banua nenek na rette gedusen tongkonan tumangi tongkonan to induk malena tampete induk nawakoi temak dari rette gedusen tongkonan karorong sidan tongkonan biar nasangka tumangi tongkonan tongkonan rette gedusen tongkonan sesebulan na tepua apaan na belan na kaatuangin di puruguna ronta awan mga penang si sarak angin na tambo darin dingin na pariba atang langan niya nakanaradian si sondok langan tanga na sondok yung hindi kami bingso na tibusanan si palanta langan tananan samba kumuha gak tumuangin di puruguna Indo tumendarian ta rontawan ng apenan na Indo to kumombo makadami anak nadarian kumuha tapa turu-turu to mamma pidaw tangan na sendong taparo reto matindo pidaw tananan samba nating narasi mo papanaya roto na rin ding nataranak kibala malasu na digente tumakulat dari digente omi tumakulat apakah ton natang sikasiri mo yamatan nalo ilante pada kadipe manukan ton natang sikatumpak kampulembang mo yabatun nakulak lalilik na parang disilangan situng kamambela mian naman aradian lakoran lang na langit lakonelian lauran kumuha mbay dem mo tasesatakan derantang tapat tamakurin tasulen ang pabayu-bayu sele na indro tomendadian ta tati baligi mo dodoy dodo sang kalamak na indo o tome pakaboro dilenlengan mi kayu tuo di belak lako-lakoan di garaga karampuan tongkon di garaga warung renden di garaga anginan rara susimulan
te Allah to temo lante kulla atau marasan bendam baru datu te ke lantang atau la adi paillo illo sura na pasuluang garagan beranna inang bayun nante rara inang dodona inde simpol pali sunnah mote Allah tanda namo te masiyang pali sunnah kenna te mo tanda naken nakanai pali sunnah kenna Allah tanda naken nama siang pali sunnah kenna bulan tanda naken naben tahun di garento ni adana di parandan duhur ni alu nasi turu alu kasaranian lan gereja toraja iya mo bawan na seran na solapan dan umpalayan na anta titulan tema Allah to temo tata sigilante kulla adiran denulang ane kita teto sayang lo mairi to ratu masiyang me laku pasule matawai parandan di pudukku laku po bagi bombang morandan di pudukku lalang apa laku salurundun kada di sedas sarung bisara di toke tambane baka yung may nenek di po nenek kebendam di temay aluna rampe makampur ketunan lang ite may sangka kalampunan kulak malute di sago rambu solo mapempisan na kada di sedang sarung manite to tama tuka to tama solo to merante to menawa yung ngaywak pa na lempang pusa sa lengko ilalan malilusang mata kalambangan tarampo motor ro kapaadian la kapaadian ringgi HP bulan nasenga-sengaan apa to dengki manintang moy waktu dengki rumpai tapa kanuangan batu bateta tapa masinggung karangan pasirwanta tasi pasulia apa nengko menempo kinallo parurumulang mayadana panda di bolong sangkana kalampunan kulla lana tu mga tu budan na yung kalim maapendon na manito tamatuka atau tamasolo tomerante tomenna si kaloli pa aduparia tambukan nesun tarampo mo untes si bundangi lantiada na pandani bolong denni mani api mangaulan to soyok tarampo mempopak lakalakay di gua mintu na to lani gente kito tang may kada to tang may kasangka to tang may kanu mapentalun na lanti ada na pangani bolong sangka na kalampunan kulla na porayo sielle na pololo sangka lama indo di pakaborok di kuwa yata may terong di pasanda na mali kalambaw di pasalon na kaboro lani tanday na kaya mamali manito mayay anak kadidadian ng pasilagay katangkin niki kaleta nalandi maniatun na nadete manikala kasilolokan na ladigaton sa sumana karey kitondot ko batang dalam nalengke maninakan na kalungkong na telong na pupengkaraya tanong na karabaw talator na mapasurong-surong kila kateto na randi pa torang kurin apala digente kia to sanggam na lesetelo mapen na paana dengki manito tamatuka atau tamasolo
buto mo to serre lampu mo maluming kamasiyang, buto mo to singgalong mo sumalo dan nari lampe, tarampo mo meloko waktu boko tanala merawi da katang lamento bo doke-doke ma pelimanna dago imani ke dago susito at tumang kamu tapelendo si turu aluk na inde di pakabo indo di pakaboro na di parando ko kami nomban pak pakatana tay kita ulama dede tay kita ulama rembang tay kita ulama rekolangkan dengko mani marekolangkan dengko mani ngomong pirgi-pirgi lah digente itu tentang mekalu rintuna inde panda di pamaroso intingin ay dengke manunteng kay kalo idengke manulen day pasalauma di kuwa ya kita mumana rekulun na sa kalua lari palata sang mulele ya kita mumana sa kalua na wali lari pamaati tombang atedong ko yang mengalir aku kadelikan kulla lana landi ko lilinan parang yang mengalir aku kalambunan kulla lana detik ko hitu tanggana-gana motor lante tanggana tondo ko larung bari bombo mendiatan na deto ditong konni sebatu malam membali puang narimba ko pote bawa mana kemutengkai kalo ite panda waktu basse waktu kada di sedasar lalang kami kima kada tongan lain kami kimatin kumaleso masih asam bola kalian pertama kali ngaduan tama pembaluan arakat ini pak tama pilih saya kata kada di sedasar di sara di toke tambane baka sila lagi kayo di sampah tolong dari mana sa ya tu pekayota stempel tato kinalan kaparentan di materai 10.000 dari barang itu tuh ada na may balakulong sangka na may basikale na siya tanamanda bunturenge na apala kukuha ako teto rampo umpana ta ite ada na panda di bolong lakukuha makamlang tangkulandi na budatang kukaratun na puang bagadaw tangana lagi kalua na tutumang parara tamaradoda sa tuponganan iya laku pabuang iya laku pago lakisan gabiring na kalau inatang salah kalau nagori inatang salah gori salam maksudnya memali taiman simang tagadoro salam sejahtera untuk kita sekalian salam penuh damai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama budaya salam kebajikan. Jering turunan Sangala keluarga Mama Ega Lasso keluarga Bapak Sita Pak Tunek Rolen Nebali Poronan Batu Sarang keluarga Nenek Lio Batu Bayi keluarga Nek Lia Burna keluarga Pomo Desri Palopo Mama Liling Rumai Daulu Nenek Anto Nebali keluarga Pande Rante Dada dari yang itu tadi kalau kita untuk selanasan tama rumah jadi keluarga bangsa satu tongkon keluarga bangsa satu nasi papangan tadi di Sadiati Santa Marumai susun satu anak nampan tadi mangi teton dogo si dan tetang malenatan PT Indo Nabokoi Temak Dadi
Matindo milembang sura mamma milo pibulan daw angin nan raraan. Metundan to mamma milante tangana tondo meru yang ato matindo milante kale pangaleon untun dasang adadianna urru yang sampai tahun ini linda di sandalindo mata singiniba turupanna inde tosang kaataran lolo tema itu si dulu kada dia rampo tongkong tomaindon tutun makpote di bolong umpamanda buntu rengekna radadita watuak umpa bintin tondon saririnna lomba-lomba di siok panaran inana temponna nenekna kanan turan todolona na pelele to mambela na santo to yang tondok tikuni sanda tikuna angganna to tama tuka to tama solo to merante to menna pantarana te tuka pa na te padang atuo balo Pauloloanna tangdan karuanna te tanah tumbuku-muku inde padang dile pongan bulan inde tanah matarik kallo pada panati umba yomai lelean nuran todollo yomai padang di mambela umpo lalan dua buntu unno latallu tanete romboko makla kolako tanta kede ribambata lo sorripe sulunanta tumangi batu ditodo karangan menggiring-giring dia memasapi tumangi bungkang ngumpar ramatan na isi salu siadekan malenatan pete hindok nabokoi ite maadagi kenainan tawatung nawa tenge tatumua tang tatangga atau lalamban apa buah di patumba terigala dia pari nalan di sumpu sukakna solalonto pelelena dilandi di patiras sangkana lante ma'al loto temo di dete dan paleleana lante kulla diran delulangan di popelle sesangka mi ada ana di popendemme palelean mi bisaranna ma'aluk kaluk sangkana tonton metundamna manasiranna serawa kompan dan numbalayanna nati bungka baru datu tikillanga lantang taula adi paillo surana pasuruan karaganna dinai lendo rokote ballaran nampak di tetukka pak dinai ladung dia terantian tu di darandang palelean antara kauturan tai sungi katoruan dia tepas salian di pamaloton nalindo sandalindo natasigi batu rupan nate maile to barra na sola polo kaindi na angga to te poa pa na sola leso karuanna angga ana kanada dian ding sunati busana ayan ide ko kantas may tawra majay sa mambe lau saro pindan sigiran kapuran pangan ponno irangki roko sudeng kararakta lau bainan gori-gori galang loleran mambu atas lempan di kaliling dia mapakkan bunuh mana tuh sorongan setu ada ngalembang kadoan sapabas seto dolo di pamanda buntu renge na di pabintin tondon saririn na kuno ada na sambuang pisik temay ada na nenekta da na lulumalumo temay sangka na todi po tao
talangan masih pirolindo tombok si manta pirupa anta si taruan pangan di taruna si sambung di raka si taruan talangan si pamatuen doken dari si babana ukarungan si pamanda buntur ini sampah bat talangan masih pirolindo tombok si manta pirupa anta si taruan pangan di taruna si sambung di raka si taruan talangan si pamatuen doken dari si babana ukarungan si pamanda buntur tondong saririna kumu ada anak sambulang fisik itu may ada anak nenekta Ano kamera? Uy. Ano kamera kung patam na? Mana? Apa? Sendiri ni apa? Hilang tempo. Di mana? Okey, atau? Kemarin tidak keluarga almarhumah Beaten, keluarga almarhumah Beaten, Pungparo Ganggawa turang pemetan namalik kok tunai patula kota Balu, lalu pepenina ke Pak Rapuan. Kemarin tidak keluarga Obed Haro Mak Suladina, pesawat rampung patula anak kemati lalu pepenina ke anak kemati.
Lalu pemilihan kita rapuan. Katungkunan kemarintinan na keluarga ni Anno. Pumupano, Rambang Pato Katabalu. Lalu pemilihan kita rapuan. Katungkunan kemarintinan na energi. Katungkunan kemarintinan na energi. Kau pun lakukan Rambang Pato Katabalu. Lalu pemilihan kita mama. Katungkunan kemarintinan na keluarga ni Keping. Baru berkastongo kita rapuan. Katungkunan kemarintinan na ni Arya. Rambiao, Rampung Patro Tobalu, dan pemilihan Kipa Rapuan. Katungkunan kemarintinan keluarga Bapak Ari, waktu dokter Semuai. Yang bakal Rampung Patro Keto anak tomate, dan pemilihan anak tomate. Ini Batu Sarang, Rampung Patro Tobalu, dan pemilihan Kipa Rapuan. Katungkunan kemarintinan keluarga almarhum Bapak Eva, Muhammad Ibani, Rampung Patro Sikir Ramadan Tuning Bulan Ibu Kota Sederhana. Katungkunan kemarintinan Bapak Irong, Katungkunan kemarintinan Nenek Igel, Semuanya Nukla, Lana pemilihan Gio Semuanya Nukla, Katungkunan kemarintinan Nenek Gio, Nenek Gio Sampang, Rampung Patro Anak Tomate, dan pemilihan anak tomate. Katungkunan kemarintinan keluarga, semua pirsa. Anak keluarga Mama Kenso, rombongan keluarga Mama Kenso, Anda Simbulan, Rampung pemilihan Gio Semuanya. Katungkunan kemarintinan keluarga Nek Rumah, sangka nakalambunan kula. Marasan bendan rambo apinna tedawing go nante tangan akan lupa tunan nang rotok merwayang na tedawa dari nante mak lipu ditarik seturu ada natan do kasi pangalola sangka na tepelembangan mula di pepele sesangka tanda balik na tama raputan lang ala di pependeme palelean tema itu di bulan na tama kapunan nao ilante tarampa kalua lante lubang bataramang pesulunan makaroro. Jadi gigo atabe tapatanan rampa taling aduanta tapalidan maya-maya suling pato malinta. Tanan ni taling aduanta tapalidan ni pilik sayo kata. Kure semangat marung kumurung kumain ta perani te tengkan te ada batu malena te mai te apa tu kio itu demo. Jadi kukuat apa lah kita solana sang mintung ke kupesimani. Jadi tak perang ini loh. Ya te tapi nambalu. Namala me keluar ke penala ya. Tapi nambalu. Ya deh, tawagan dah. Ya digentekan nang ini tongkonan apa mesa dia. Ada potong kanang karuan ada dua. Ya ini tongkonan apa mesa dia. Lula mampir wasal itu. Nama itu tu berwasal lebih paling suya. Betul lebih. Nama itu berwasal le. Ya deh, kau hidup ke? Nama itu hidup ke paling suya. Betul lebih. Kau hidup nama itu hidup ke paling suya. Ya deh, kalau orang tunge, nama yang itu tunge paling sulit nala ya, lu orang tunge, kuda lebih, nama yang itu tunge nala ya, masih kau patut lanjutkan itu malah dana. Jadi dan di mana jolo kupon dimi batu di kupajole kupua mohon maaf khusus ini atau batu dah kata apa itu beresumana
satu merekam untuk ke Maria misal. Karena lagi pause. Tu marantan te marintin. Kedi sai le sulei kedi tiro tuarai mararang sama tira tondong mararang
Makanya salah-salah. Telurnya yang bagus. Telur. Kejadian deh. Telur. Putus. Telur. Tapi pemahamannya tuh. Iya. Halo, sahabat sehat ya. Nah, kalau mamanya Eta, Yosepin Rambang. Oh. Susi Bang ini nanti toh? Iya, mirip sekali. Cantik mana gue nah? Oh, Tidak Ji. kalau saya kenal tuh mah. Saya kenal. Ini Mama Bintan. Iya. Kalau saya. Iya. Oh, no, Nanti Alfred doakan. Ini istrinya pintar main angklung. Masa? Iya. Main angklung. Kau nasihat bang, pengen mau lu teh makanan. Di kuah, ya tuh apanya sulah Papa Eli atau Mama Eli ya? Gimana sulah opa tuh? Mukosnya berenyoto tuh pakai mic. Patalogi, Mama Eli datang di sini. Nukak meh kutai kelumbu, nala patalomo na. Oh, kamu cuma meninggal bapaknya Eta ada di dalam kita semua. Pada mo tanta. Tanta siapa? Tantang gue. Mama. Sila mo. Sila level tuh. Iya. Ya, nah. Pukwa saya pemilih karena Eta nggak datang tuh lagi di Amerika mau pergi Malaysia. Karena habis Eta tamat. 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Masih kenal? Iya. Masih ingat? Biasa datang bercanda-canda dengan Oma. Ingat? Anaknya Mama Kotto. Pendeta di Mebali. Pendeta Luden. Ingat? Banyak Nori. Luden. Iya, ini Nori Luden. Ya, pendeta di Mebali. Waktu Oma masih kuat. Sekarang jadi lupa saya. Kemarin saya lihat ibu di Makale. Saya teriak-teriak, wih, saya lupa nama. Ada kamu jalan keluar dari di depan gereja. Karena saya sama Bu Anu sama Bu Pakan tuh. Oh di Tondon. Pilihkan di Anu di Ompame Tingga itu yang sudah tua. Oh iya, iya. Gimana? Oh iya. Ya mau gimana? Aku mandikan dulu leh. Iya, makan. Si Bang itu gimana tuh? Gimana makan? Ibu dong, mama yang siapkan untuk Alfred toh. Enak. Mau tanya tadi kau bangun. Oh, katanya nggak makan. Katanya tidak makan pindah. Makan bukan dia Bang Rara. Ada berpakan besok. Tadi itu Bu Meske sama Ibu Pedi. Mada Magdalena. Ini bukan adik saya, Bu pendeta juga ini. Suaminya. Suami. Iya. Tidak nonton deh. Ibu minum Kopi. ada jangan selama di semua mana apa gimana jadi tadi pergi kok tidak sampai pikir kenapa dia boleh Iya. Main tolak. Ben. ya Kita berdoa. Keluarga yang bersyukur pada sore hari ini boleh bertemu dengan segenap keluarga yang berduka di tempat ini, Tante Esther dan segenap keluarga besar, bahkan boleh bertemu dengan Ibu dan Kasih, Rangga, dan mensyukuri semua kebaikan penyertaan Tuhan yang begitu besar. Kami boleh ada bersama keluarga berbagi duka di tempat ini.
dan kami doakan seluruh rangkaian acara, proses pemakaman Ibunda yang kasih semua berjalan dengan baik dalam topangan kasih setia Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk nenek kasih semuanya, Kau Balu, Kau terima kasih atas seluruh berkat-Mu Tuhan. Sore hari ini kami nikmati seluruh berkat yang Tuhan karuniakan dalam bersyukur sukacita. Kau pimpin kami hari ini bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama. Amin. Ya. Kita lagi lihat timingnya entah tanggal 1 atau 2 April. Nah, si rumahnya Opa Musa jadi bagaimana siapa mau jalan Supriyadi sama Supriyadi kau saja di depan, saya itu di belakang. Tapi bagus kita bisa luar biasa ada saya masyarakat datang di sini. Mari kita ini saja Mama punya semua. No, masih ada juga Mama bisa pinjam baju. Lo malah mengira ke olah pelakang lemari plastik. Apa? Oh iya, si Bio berubah. Saya Baik, satu bilang cocok. Malah kiri. Ya toh, foto tanus. Wah. Ya oke. Makanan di kosong. Kosong, apa ya?